Aye, carry your boy in nature. Please like, subscribe, hit the bell icon so that you are alerted if we make a new upload. And look at album you are Dr. Thomas Chauka ko na Shoma Josie. Inga njani album leyi. Yi nga tisa new mari xitele nyana xintshwa ka ti ngoma ta dokodela Thomas Chauke. Hiku lembe ri nga hela collaboration leya vona leyi yi be ngopfu leya Xahumba na loko Shoma Josie yo feature ka track timbirhi tinharhu ku nga va surprise yin'wani leyi a yi ta va hi nga expectangi. Se loko Shoma Josie ayo va yi featureweni ka album ya Ximatsana number 36 ku ri hi nga twa music wuntshwanyana ku nga biwi tikatara ntsena kuma ku minkarhi yin'wani ku boha ti-beat to hambana. Se twa dokodela ri nghena hi ti-verse tin'wani to ka hi nga ti tolovelangiki ene ni leswiya swo ku feature-riwa tinqambi letin'wani swi endla ku ri vunanga bya kona byi kota ku ri byi yingisela hi vanhu vo tala ku ri ku fana ti-fan ta Shoma Josie ti kota ku ri ti kota ku yingisela music lowa kona ma swo hikuva vanhu va ta ku music wa dokodela wu yingiseriwa hi vakhegula na vakhalabye ntsena mara loko wo feature Shoma Josie ni nga twa u bona le tavern nyana va twa beat yo hambana than tikatara leti biwaka ka ti-album letin'wani ma swo se swi nga va a whole new different experience hi twa sayiti rin'wana ro ka hi nga ri tiveki ra dokodela Thomas Chauke.